Кундуз Таштановага окуганы келген кыздардын баары эме жанагы кайраттуу болуп чыгышат да. Конять этилип. Менин атым Назгуль Иманбаева. Мен 51 жаштамын, 2 баланын энесимин. Бишкекте турам. Цифровой консультантмын. Бизде азыр психолог деп айтпагыла деди, ошон үчүн цифровой мастер сүтсаймын. Өзүм арома стилистмин, арома психологмун. Ошондой эле трансформационный оюн алып барам. Анан дагы жеке бир кичинекей бизнесим бар. Ошо өзүм уже психологияда, да, квантовый психолог, бирок квантовый психология менен иштебейм. Окугам, бирок өзүм эле колдоном, аны көп иштебейм ал менен. Өзүм 3 жылдан бери окуган 4 жыл болду, бирок 3 жылдан бери Бишкекте турам. Бишкекте ушундай кызмат. Көбүнчө мен аябай көп бекер консультация көп берем да. Бир 10 мүнөт, 15 мүнөттүк. Ошо бүгүн Кундуз айыми мага айтты, коркунучтар анан максат жөнүндө айтып берсеңиз депчи. Мен ойлойм, бул жерде максат жөнүндө баарыңар эле уккансыңар. Максатты кандай коюш керек, максат менен кыял деген, то есть максат анан кыял кандай болот. То есть кыял деген мечта, максат деген цель, туурабы? Кыял деген мечта, максат деген цель. Мен орусча, кыргызчам түгөнүп калат кээде. Вообще эле түгөнүп калат. Ошон үчүн баштал электе эле түгөнүп калат. Энергиям жетпей калат, поэтому мне вообще легче на русском. Уруксаат берсеңер. Вот. Айзадочка. Я же могу же, да, орусча, кыргызча айтканга? Да, можно. Айтканга дебедимби? Потому что көп кээ сөздөр таппай калам да, ошондуктан. Барыңыздар канча болду уже иштегениңер, окуганыңар? Негизи жашыңар канчада? 25тен аштыбы негизи? Окуп баштаганыбызга негизи 2 күн болду. 2 күн болду. Кимге угулбай атат кыздар? Угулуп атат. Угулуп атабы? Угулуп атат. Бул жерге силер менеджершип окуп атасыңар, бирөөңөр иштеп атасыңар, бирөөңөр дагы развивающийге келдиңер да. Негизи муну окуп алып туруп, ушу менеджерликтен келген акчаны негизи эмне кыласыңар? Ошо силер билесиңерби эмне кыларыңарды? Ошол акчаны, ушу кесипти эмне кыларыңарды билесиңерби? Вот Айжан айым, айтсаңыз, сиз кем вы хотите быть? Негизи бул сиз айткандай максат, анан кийин бул кыял болуп, бул экиге бөлүнөт да. Бул мисалы мен Сиз с кем вы хотите быть эмес, сиз эмнени каалап атасыз? Да, азыр ошону айтам. Ошол мен негизи ошо ишкер айым болуп жүргөндү албетте каалайм, баягы көпчүлүктүн арасында дегендей. Ошого мисалы ушундан тапкан акчаларды эмне кыласыңар деп сурадыңызбы? Ошонун мисалы максатка жетүүчү жолдун бул жана финансовый грамотасы буга аябай чоң биринчи эмеде турган нерсе ошол да. Чоң максатка жетүүнүн, бул максатка жетүүнүн жолундагы акча чогултуу эмесе, мисалы мен 10% акчамдын бир бөлүгүн мен сөзсүз түрдө ошол чоң максаттарыма жумшайм да. Жок, кой туруңуз, анын баарын деген силер мага сабакта айтпай эле коюңуз. Уже просто что вы хотите? Что вы хотите иметь? Мен ошол чоң баягы кириштерге чыккым келет, ошол максаттарыма жетким келет. Кайсы максат? Кандай максат? Бир максатыңызды айтыңызчы. Бир максат дегенде көп го, биз көп саякаттагыбыз келет, үй алгыбыз келет, баягы эле машина алгыбыз келет, балдарыбызды
мындай билимдүү аябай чоң окуу жайларга, мисалы чет өлкөлөргө окуткубуз келет. Сиз өзүңүз үчүн эмнени каалайсыз? Өзүм үчүн ошол рост, аябай Рост, чоң билимдерди алды. рост, билимдерди алдыңыз. Эмне үчүн алып атасыз ал билимдерди? Ошол өзүмдү таануу үчүн алып атам ошол. Тааныйсыз өзүңүздү, андан кийин эмне болот? Андан кийин эми бул билимде чек жок го. Жок, билимде чек жок. Вот именно что билимде чек жок. Андан кийин билим алгандан кийин сиздин каалооңуз кандай? Сиз кандай айым болгуңуз келет? Ошол үй бүлөмдү камсыздап, жолдошума жардам берип жана коомго пайдам тие турган айым болгум келет албетте. Демек, сиз дайыма эле мындай жардамчы болгуңуз келеби? Эми, конечно, колуман келсе, мисалы муктаждарга аябай жардам бергим келет. Негизи менин баягы максаттарым ошол да, эми алуучу эмес, берүүчү кол болгон жакшы деп мен өзүм ошону неме кылам да. Билим алып атасыз. Негизи сиз мага жооп берген жоксуз да. Ким болгуңуз келет? Кем вы хотите быть? Ишкер айым? Ишкер айым. Вы же можете же швейныйга барып деле ишкер айым болсоңуз болот да. Жок, онлайн тармагында. Убакыт, мисалы, убактың бул жакта чектелбейт да. Ошон үчүн онлайн тармакта жүргүм келет. Балдарыма, үй бүлөмө, өзүмө да көңүл бура тургандай онлайн тармакта өскүм келет да. Хорошо. Азыр башка айымга өтөлүк. Можно Нургүл я айым, сиз Можно я эмнени тоже каалап вопрос? атасыз? Финансовая независимость и свобода. Свобода, да, в своем выборе, да. Вот захотела, что могла, то и приобрести. Свобода, например, во времени, да, когда захотела сесть и тоже работать. И в основном это финансовая независимость. Независимость от мужа, да, независимость, не работать в найме, да, и зависеть от зарплаты. Вот моя цель. И это, чтобы работа была, как сказать, ну, такая комфортная, где не надо вот трудиться, да, прям сильно там нервничать, спокойно работать. Вот это моя цель. Это подходит к цели? Ну, сейчас посмотрим еще. Сейчас я вам скажу, да. Кто еще? Айпери Аим, вот, 23-12-82. Кем вы хотите, что вы хотите? Кем вы хотите быть? Негизи угуп атабы? Ооба. Негизи мен просто эле балдарым менен, жолдошум менен мамилени оңдош үчүн гана келгем цифровойгочу. Өзүмдүн ишим бар. Жеке ишкермин негизи. Ошо менин максатым ошо, цифровой психология эмнебизди оңдошубуз керек, ошол максатта келгемин. Жеке ишкер болгонго чейин сиз ушу жеке ишкер болом деген максат койдуңуз беле? Турмуштун эмеси менен эле жеке ишкер болуп кеткенмин да. Плавно эле өтүп кетти да өзүнөн. Өзүм биологмун, мугалиммин да, кесибим боюнча. Бирок иштеген эмесмин. Үй жай алайлы деп атып эле жеке ишкер болуп кеткенмин. Азыр шүгүр баары бар, просто эле ошо мамилени оңдош керек болду. Кайнене менен. Жакшы, бул жерде мына жанаттан Айжан айымга, Нургүл айымдан сурап атпаймынбы? Кем вы хотите быть деп, я хочу помогать деп Айжан айтып атат. Нургүл айым болсо финансовая независимость. Финансовая независимость. Можно финансовой независимости тоже вот с разной стороны посмотреть, да? Кем ты хочешь быть? Бизнес-леди деп говорячу, я хочу быть бизнес-леди деп, да? А какая бизнес-леди, да? Для этого Айжан айым жакшы айтты, да? Я хочу обучаться, я хочу учиться, да? А чтобы быть бизнес-леди, да, чему нужно учиться, да? Это не только учиться финансовой грамотности.
Это знаете, как жана эмеде, да? Я хочу богатого мужа, дейт, да? Көбүнчө айымдар, да? Карап көрсөң кыздар, я хочу богатого мужа, дейт. А ты сможешь быть женой этого богатого мужа? Вот вопрос в чем. Для того, чтобы быть женой богатого мужа, да, твоя жизнь тебе принадлежать не будет уже. Тебе нужно будет полностью обучаться финансовой грамотности, ораторскому искусству, обязательно искусству, обязательно, да, тебе нужно будет бизнес-тренинги, да, то есть бизнес, как вести бизнес, как вести переговоры, да, тебе постоянно нужно будет сидеть там, ой, то есть ходить на фитнес, на танцы, понимаете, чтобы постоянно маникюр, педикюр, салоны красоты, понимаете, да, и тебе нужно быть обязательно общественным каким-то, да, вот, чтобы где-то какой-то коомдордо ба билесиңер го эмени великолепный век-то Хюррем, да, она специально да, открыла для себя, помните, женское такое сообщество, да, куда она вот деньги вкладывала, да, женой богатого мужчины, да, это, знаете, лучше, блин, женой обычного ли быть, чем женой, блин, богатого мужика. Понимаете, да? Вот в Мен де чем. ошондой болгум келип атат. А если следует ошондой болом, тогда вот именно вот это вот, видите, кем вы хотите быть, дегенде, вот здесь, да, я хочу быть женой успешного, богатого мужчины, да. Я хочу быть, да, женой, которая будет рядом с успешным мужчиной, да. Теперь за этим стоит второй, Айджан Аимга, да, я хочу помогать мужу, я хочу поддерживать, да. Я хочу быть успешной матерью для своих детей. Успешная мать, не помогать. Вы когда будете успешной, вы и так будете помогать от изобилия. Когда слежит толк тұрғанда, понимаете, да? Нургуляйн, финансовая независимость болғанда. Для этого, да, хорошо, да. Теперь второй вопрос-то. А что вы для этого делаете, чтобы быть, чтобы прийти к этой мечте? То есть у вас есть цель. Мечта мечтой остается. Цель, когда вы хотите этой стать, этой женщиной стать, на первом этапе, хотя бы на первом этапе. У вас есть цель, да, то есть, как сказать, годовая вы, у вас есть цель, кем вы будете через год, через 2, через 3? Вот прям четкое видение есть? Имеете в виду цели на год? Цель у вас есть на год, да? Да, есть еще. Да, вот. Теперь нужно у Шуджерде посмотреть, через год какая я буду. То есть, да, вы сейчас учитесь, да, Нургуляим? Или Да. вы работаете? Нет, я вообще работаю, я сюда пришла учиться, конечно. Нет, вы на что пришли учиться? Здесь просто аргошконакена, поэтому я не знаю. Вы же пришли... Да, учиться, конечно, да, пришла учиться. Робко. Код душига вы? Нет, на ропа. На ропа. Да? Просто Да. видите, здесь оказывается роп, потом менеджер продаж, потом код души барыңарды кошкон турбайт, поэтому лучше маған уагында айтып койсоңор, кто на... Вот смотрите, вы робко пришли учиться, да? То есть через год цель, да, такая, создать уже свою команду менеджеров продаж, да? Правильно? Да. Вот, да, к примеру, да, через год я буду, да, у меня будет 10 менеджеров или 20 менеджеров продаж, да, или я уже буду 10 менеджеров продаж, и я еще буду обучать этих менеджеров продаж, да, да. То есть, да, теперь у вас уже все, вот это вот я буду, то есть первое, да, кем вы хотите быть. Теперь второе, да, что я при этом должна делать? Что я должна иметь и что я должна делать в течение года? Что вот вы сейчас поступили, то есть вы начали учиться, Да. Месяц, да, месяц.
Нет, 2 недели у нас обучение. 2 недели, да? Потом, что вам нужно второй шаг делать, да? Второй шаг это, наверное, нужно будет, вот что вам нужно сделать, второй шаг? Ну, сейчас я обучаюсь, вы уже начали практику. Мгм. Вот, я должна уже по-хорошему быть то есть менеджером по продаже, узнать все подробности, всю кухню этого, а потом уже Мгм. стать робот. Я хочу Мгм. через кухню пройти. Вот, да, то есть вот эти вот действия, Нургуляем, да, вот эти вот действия, да, то есть, да, вам нужно обязательно найти какого-то эксперта, да, Мгм, да, вот, эксперта найти и показать там свой кейс, правильно же? да, результат, да, результат Ой, то показать. есть кейс Здесь говорю, уже на обучении, да. результат показать, Да. да. Потом уже где-то там у него внутренняя кухня поработать где-то там 2-3 месяца, наверное, да. Не просто Потом поработать, а лучше искать. вот и есть, что вы будете делать к вашей цели. То есть через год вы, Нургуляим, вы роб, такой прям успешный роб Мгм. со своей командой, большой командой, 10 или 20, да, которые работают. И сегодня, да, вы сейчас вот обучаетесь, да, следующий шаг, нужно мне найти одного либо двух экспертов и сделать себя кейсом, то есть, да, сделать результат. Вот это Мгм. ваши действия, вот это у всех должны быть с первого действия, да, и, то есть, и вот эти вот ваши действия, да, теперь, да, жанагы, опять же, да, почему дегенде, мы хотим зарабатывать деньги, да, ко мне приходит очень много, да, я хочу заработать, я хочу 300 тысяч, я хочу 500 тысяч, а зачем тебе эти 500 тысяч? Тебе нужен, маған азыр керек болып атады, срочно, говорю, хорошо, говорю, азыр керек саған. Вот азыр қарызым бар, тиыным бар да. Но анда бір айға эле сурабайсың ба 500 миңди. Ты же говоришь же, я хочу зарабатывать 500 тысяч. Бір айдың ішінде қарыздарың берет, кредиттерін жабат да. Экинчи айда сен ошо 500 миңди эмне кыласың? Сен экинчи айда где-то 200 миңине табат расходтучу. Все, 300 миңине таба албайт уже. 2 ай, 3-чү айда, кээ бирөө 3-чү, 4-чү, кээ бирөө 5-чи айда эле уже билбей калат ал ошол 500 миңди каяка коротушту. Потому что цели Понимаете? нету, да? Деньги приходят только на цели, то есть они вот, поэтому, деген, вот смотрите, да, если вы захотели обучаться, да, наверное, лишних денег ни у кого нет у нас, да, но вы очень захотели обучаться, да, вы поставили намерение учиться, соответственно, у вас деньги появились, понимаете? Вот, когда мы ставим цель четкую, да, зачем нам нужны деньги? Вот тогда вы будете. Это можно наработать. Мозгту прям мени деген ошоған көндүрсө болот. Муган техникалар бар, кыздар. Потому что действительно ар бир акча иштелип туруш керек. Ар бир акча иштеш керек. Ар бир акчанын өзүнүн орду болуш керек. Понимаете? Силер ошон үчүн максатыңарды жазгыла дегенде мына Айпери айым канча максат жаза аласыңар? Бат-баттан жооп бергиле, кыздар, убакыт аз. Я пробовала писать, у меня где-то 50 было. 50. Нурланова, Эльнурочка, канча максат кое аласыңар? Нет больше. 30 могу точно. Эрке айым, канча максат кое аласыңар? 30. Кийим моякта 200 максат кое алат. Мен 15 100 жазганмын. 100 максат кое алам, эжеке саламатсызбы? Саламатчылык. Молодцы. 100 максаттын ичине эмне кирет силердики? Мисалы, ден соолук боюнча, мамиле боюнча, финансы, кредит боюнча. Өзүм үчүн. Вот карагылачы, кыздар. Химия, Ошол мамиле боюнча. өзүңөр тренировать этсеңер болот. Максат жазып атып туруп, башында действительно максат жазганда меники деле ошондой болгон. 20 максат жазып алып, отуруп, эми ыйлаган жокмун, баары айтат, "Ой, ыйлаган жокмун", но мне было так стрёмно. Ё-моё, блин, что у меня даже максатым жокпу депчи.
Реально, да, потом бир программа обучения кылып, когда мне сказали 100 целей написать, я не могла, я на 30 остановилась. Но было такое условие, чтобы не вставать с места, мақсат жазыла дегенде сопротивление моқтан болгондо, как анан ошондо айткан, дорогая моя, ты чё, кофе хочешь попить? Вот кофейнядан өтөбүз го, да, мындай красивый бир кафешкаларданчы, ресторандардан, да. Неужели у вас не возникает желание, да, ошол ресторандан качан мен ушу жерге келип кофе ичем же тамактанам деген? Неужели ушуна кыял болбойт? Болот да. Вот это то, ошол да максат. Неужели силер эмне бир эле туфли алып алып, тойлорго барганда бир туфли алабыз да, бирок башка айымдардын буттарынан карасак, кызыл туфли, ак туфли, баары бир бар ошондой желание. Так что пишите ошол максатка, пускай у вас 10 туфлей будет. Хочу красные туфли, хочу белые туфли, хочу оранжевые босоножки, хочу черные на шпильках, на платформах. Это же у всех же желание же есть же, понимаете? У всех есть желание. Кээде болуп бир эле сонун көйнөк жагып калат, бир эле свет алабыз. Анткени, блин, нам хочется, блин, колуман келсе мен и красныйын да алмакмын, маган сонун жарашты, и бежевый да сонун жарашты, и гипюры да, жок, мен бирөөнү эле алам депчи. А зато желания же идут, вот ошону желанияны прям жазыш керек. Эртең менен туруп алып, блин, ушундай бирөө эме чыгып алып эле качан мен кафетерийге барып ичем депчи, же мул дагы, то есть максат эме, максат это кыялдану. Вот это вот желание. Понимаете, мунун баары да. Анан мисалы биз деген балдарга өзүбүзгө бирдеме максат коюп барабыз магазинге. Бир көйнөк алам деп барып карасак, анын баасы 5000 болот да. Анан экинчи дүкөнгө өтөбүз да, арзаныраак издейбиз моякта. Арзаныраак издейбиз да, 3000 сомдукту көрөбүз да, уже алалык дейбиз да, анан кайра барып туруп 3-чү магазинге киребиз да, 3-чү магазинге арзан таап алып, ошол жерде что срабатывает? Лучше 2 килограмм эт алып алып туруп манту жасабайынбы? 1,5 сомдук көйнөк мага нормально эле болот депчи. Понимаете? Эми бул кандай срабатывает? Акча келет. Акча келгенде уже все, силерге кереги жок дейт. Мояктагы ич дүйнөдөгү, ички дүйнөңөрдөгү кичинекей Мерим, Нурайым, Айпери да мул кичинекей балдардын, силер эмени түшүнсөңөр болот да, баарыңардын балдарыңар бар. Биздин балдарыбыз кичинекейинде, азыр силердин балдарыңар кичинекей да. Мама, мороженое жейм, мама, машина алып бер дейт. Им пофигу, акчаң барбы, жокпу да. Мама алып берди, жерге жатып алып тепкиленет. Силер билбейт да, мамасы зарабатывает или нет, папа но у них есть желание, понимаете, да? И все, и они получают, да. Но теперь, когда, да, балдарды, да, жок, сага деген болбойт. Сен деген сабагыңды окудуң беле? Сен деген сен деген жана урушуп кеттиң, сен жана тентек кылдың дегенде, ошондой постоянно запрет бере берсеңер, кийин балдар деген албай калат. Эми өзүбүздө так эле ошондой, понимаете, да? Көйнөктү за 5000 хотели, да? Жок, сен чыдап турчу. Эмкиде мына эмки айда деген момундай келет, эмки айда момундай келет, кийинки айда момундай келет, анан все, понимаете? Ошондо моякта внутренний депрессияга түшүп баштайсыңар. Вроде бы баары жакшы, но ички депрессия. Ошон үчүн кийинки ой максаттарыңарга жете албооңор дагы ошондон, потому что сыртынан хотите, ичиңерде жанакы жан дүйнөңөрдү уже давно тарынтып койгонсуңар, понимаете? Уже давно силерден деген еще не отвернулся. Если бы отвернулся, вы бы уже умерли. То есть ваша душа, понимаете, жан дүйнөңөрдү тарынтып атасыңар с каждым разом, да. И вот ошо менен согласованность келип, просто сүйлөшүш керек. Ушу айтат го, өзүң мына жана Айжан айтты, өзүмдү тапкым келет. Мына ошол как раз өзүңөрдү тапкан вот это. Аял өзүн биринчи сүймөйүнчө максатка жетпейт. Аял деген сүйүү, өзүнөн сүйүү деген бул өзүн түшүнүү, эмнени каалап атат. Что балдарга алып берсеңер, балдарыбыз кичинекей, они не оценят. Эмнеге дегенде бир эме бар, ситуация бар да, азыр мен силерге айтып берем. Бир
аял эки кызың деген өзү чоңойткон, анан баягы араң мындай эми жупуну жашачы да, ошондо деген крылышка бар, эмен тооктун крылышкасы, ошон үчкө бөлүнөт го, 1 2 3 да. Мол самый последний өзү жечи, жана эти деле жок бирдеме да. А мону кыздар да берчи. Кийин кыздар чоңойду, уже үйлөндү, жайланды, уже богатый да. Эта женщина, она заболела, в больнице лежит. И кыздары кой, мамам деген ушундай эмен жанагы тооктун канатының учун жакшы көрчү эле, моундай бир тазик жасап келишет дагы. Мама, саган деген сен жакшы көргөн нерсеңди алып келдик дегенде, тайжеси туруп алып айтат: силер дагы эле чоңоюп турсуңар, силер деген акыл кирбептир. Мамаңар силерди чоңойтом деп, өзү жебей, силерди жесин деп. Вот видите, да, самоценность. Качан силер өзүңөргө да, өзүңөрдү баалуулукту таарынасыңар, мен күйөөм деген мага жардам бербейт, күйөөм деген мени баалабайт депчи. Азыр мен бизнес жөнүндө айтып берем да, максат жөнүндө. К чему я веду, азыр угасыңар да. Ошондо деген биз дайыма претензия, дайыма ичибизде претензия. Эмнеге дегенде, потому что өзүбүзгө анан урушканда дагы биз кантип урушабыз балдар. Мына өзүмдү карабай саган алып бердим. Мен өзүмдү карабай сен деп жүрөм. Мен уктабай мына сени күтүп, түнкү саат 12ге чейин сени күтүп. Мен буякта бузуку болбойм. Это мен вообще бузбай элем, но өзүңөрдү ошол кезде да 12ге чейин күтөсүңөр, молодцы, действительно күйөөнү күтүш керек, балдарга ухаживать этиш керек. Бирок ошол моментте да мына сен үчүн күтүп атам эмес. Анткени ошол жерде да тамак ичип атканда өзүңөргө да самый вкусный нерсени, самый даже кааласаңар да күйөөңөргө акырын айтып, биз сураганды билбейбиз да, жаным мага алып келип берчи, сонун шоколад. Же балдарыңар көрбөйт, күйөөлөрүңөр көрбөйт да, дүкөнгө барганда да көзүңөр прям хочет этот сникерс да, бирок ал сникерсти бузасыңар, 2 чупа-чуп саласыңар балаңарга, понимаете, да? Ошол сникерсти акырын алып эле, жашынып эле жеп койсоңор, эчтеке болбойт, понимаете? Зато силер ошончолук рахат аласыңар. Понимаете? Зато силер ошончолук жеңил, силер аны жарымын жеп туруп, жарымын ороп туруп, балдарыңарга апарып бересиңер. Понимаете, да? Нет, вот это и есть то, что вы хотите. А когда вы уже хотите, тойнуп, сонун болуп туруп, сонун духиден себинип өзүңөрдү жакшы көрүү, это когда вы сами с собой, Айжан. Когда вы разговариваете с собой, да, что ты хочешь, моя Айжана, да? Все ошол. Эми жанагы бизнес. Вы все хотите быть финансово независимыми, да? Вы будете финансово независимые, да? Как вы же хотите все же бизнес строить, да? Самый первый бизнес – это бизнес в семье. То есть семья – это наш первый бизнес. Второй бизнес – это внешний бизнес. Кандайча дегенде, потому что билесиңер, любой бизнес эмес, эми чоң корпорацияларды, бирок чоң корпорациялар деле банкрот болуп атат да. Любой бизнесте барып дүкөн ачасыңар, то есть ачасыңар, силерге айтпайлы, негизи дүкөн ачат, дордойго чыгат, ош базарга негизи бизнес кылганда ар бир бизнесте өзүнчө бир стресс бар. Любой бизнесте стресс бар. Понимаете? Любой стресси жок, бизнес жок, любой жерде да. Ошол стресс деген ал бизнести силер тиммеле монтип, аябай карайсыңар да. А үйүңөргө келгенде все, үйүңөргө келгенде характериңер көрсөтөсүңөр, күйөөлөрүбүз да көрсөтөт характеринде. Бирок эң биринчи наш жан дүйнөбүз толуктанган бул үйдөгү бизнес. Үйдөгү биздин максат, аялдык максаты ошол үйдөгү бизнести кармоо. То есть деген туура өзүбүз туура мамиле жасап, качан биз гана өзүбүзгө туура мамиле жасаганда, ошондо гана эми жанагы магазиндер алар закрываются, карьера бузулат да. Аягында ким калып атат? Семья калып атат, понимаете? По-любому семья калып атат. Так, ошон үчүн биз биринчи эмнени карашыбыз керек? Үй бүлөнү карашыбыз керек. Эң биринчи үй бүлөнү карашыбыз керек. А ошо үй бүлөнү караш үчүн биз кимди карашыбыз керек? Биз өзүбүздү карашыбыз керек.
Биз качан гана өзүбүздү караганда ошондо гана болот. Бул деген жана код душыдагы окуган айымдарга да. Эми жана ропко окуган айымдарга да ошо максатыңар качан гана үй бүлөңөргө ички дүйнөңөр деген тынчтыгы жок болгондо силер максатыңарга жете албай каласыңар. Анткени силер максатка келдиңер, роп болом мен, ропто окуйм деп, бирок үйдөгү жанагы мелкий нерселерге энергия кете берет. Ошондо ропко кетип баратканда бир чакка суу алып барып кетип баратасыңар дагы, үйдөгү энергиялардын баарына кетирип туруп, чакаларыңар тешилип, аягында бир кружка менен жетесиңер, анан мен роп болуп иштей албай калдым, бекер эле барыптырмын дейсиңер дагы, и ошондой результат менен каласыңар. Мул деген иштебейт экен депчи. Хотя бул продажа эң сонун, роп деген бул эң сонунда. И вот мен деле Кундуз айымдан 2 жолу окугам. Атайын экинчи жолу барып окугамда өтө мощный знанияларды берет, өтө күчтүү знания берет. И прям дикилдетип аркаңардан прям тепкилейт да. Башка бир экспертке барып окугам, тоже ушундай продажага да, но там мындай ответственность жок. Эмнеге дегенде, мен мастер сүтсай болгону менен ар бир адам өзүнүн ишин билиш керек. И еще мен туулган күн менен караганда, туулган күн боюнча ар бир адам өзүнүн ишин билиш керек. Вы очень хорошо попали, потому что Кундуз айым именно өзүнүн профессиональный, то есть профессиональный ориентациясында иштейт да. Эми могуктан сурап кетейин да, биринде төрөлгөндөр барбы могул жерде? Биринде төрөлгөндөр барбы? Биринде 19-на 28-inde төрөлгөндөр 13 бар. бар. 19'u. Жок, мен азыр бирин эле сурап атам. Бири 19'u. Бири 10'u 19'u, анан 28'i. 19'unda Бар болсо ошо мулар жөнүндө эмнеге опять максат коюу жөнүндө да. Өтө көп эң күчтүү эгосы, нафсы деген өтө күчтүлөр. Дайыма корона менен жүрөбүз, мен дагы бирмин да. Дайыма корона менен жүрөбүз. Айткан сөздү деген укпайбыз. Ошон үчүн ушу бирлер деген көбүнчө аягына жетпейт, окуунун аягына жетпей калат. Ошон үчүн баягы бирлер болсо муакта окуу болобу, иш болобу да, коронаңарды чечип койгула. Өтө жаман көрөбүз. Анткени эмнеге дегенде Кундуз айымдагы 1.9 да, балким деп атам да. Менде да ушундай каршылыктар болгон, бирок слава богу мен баягы кичине билимим бар үчүн чыдадым десем болот да. Баягы вроде бы катуу айтканда да, все уже окугуң келбей калат. Бирлер деген ушундай айтат, все. Анткенде бирлерге монтип жагалданып эле туруш керек да, но ал адам жагалдана албайт. Ошон үчүн максат койдуңарбы, коронаны чечиш керек. Понимаете? Бирлер деген до конца жетпейт көбүнчө. Поэтому бирлерге өтө прям важно, особенно 19'ындагы. 19 деген вообще эмес, эгос деген тим эле прям убакта тиреп турат да. Эми экисинде барбы? Экиси 11'i, 20'сы, 29'у. Экилер. Мен 2. Сиз эмнесинде окуп атасызбы, иштеп атасызбы, эмне кылып атасыз? Курсы окуп атабыз. Кайсы курс? Биз курс биринчи эле курс 1 айда бүтөт. Жок, аты эмне? Биякта кошумча экен да. Сатуу менеджер курсу. Код души. Эмне эми айтса эми экисинде 11'inde 20'сында опять Кундуз Таштанова жөнүндө айтып кетсем, өтө билими күчтүү, өтө бат сүйлөйт. Эми экилер суроо бергенден коркпогула. Суроо бербей, анткени силер деген сразу эле бир нерсени түшүнбөй каласыңар да, сразу эле сомнение боло бересиңер. Ошон үчүн деген суроо бергенден коркпогула. Көп моментте суроо бербей калып, результатка жетпей калат.
Понимаете? Экилер көп жерден жетпей калат результатка. Анткени суроо бере албай эле сомнение болуп, суроо берсем мен жөнүндө эмне деп ойлоп калышат, мен жөнүндө эмне деп ойлоп калат, ушундай деп атып эле. Бирок силер деген ошо суроо берген үчүн силерден эң мыкты эме роб болот, эң мыкты жанагы окуучу болот, эң результативный деп койсо болот. Вообще экилер жок, иш жүрбөйт да. Баягы 100% билим алгандан экилер деген самый мощный это экилер. Только деген каякта жүрөт могта двойка. Двоечка. Двоечка. Рыскан айым экен. Рыскан айым. Түшүнүп атасызбы мен жөнүндө эмне жөнүндө айтып? Задавайте вопросы прям задавайте вопросы, потому что я знаю, у Кундузки очень мощная энергия, 1.9 силер уже с ней, наверное, столкнулись же, да? Вот азыр мен сүйлөп атпаймынбы, ушундай эле да кээде деген кой турчу дегенде билип всё сынып калат башка. Бирок деген мына поток ушундай берилип атканда коркпогула, вообще коркпогула. Прям сурагыла, анткени экилер деген көп нерсени түшүнбөй калат. Поэтому бере эле силер үчүн максат койдуңарбы, окугула, текке акчаңарды кетирбегиле. 3-3-үндөгүлөр бар, 3-үндө, 12-синде, 21-инде, 30-дагылар. 21-индейлер барбы сен? Силер болсо кыздар 30-ында 3-төр коронаңарды бирлердикинде эле даже хуже. Потому что бирлерди кичине мактап койсо болот, силерди даже мактаганга болбойт да. Силер просто текеберчилик бар да мындай. Я все знаю дегенчи. Поэтому силерге прям убедительная просьба, наставление, вот прям силер буга чейин көп нерсени окугансыңар. Силер могул курска келиш үчүн силер ошо Кундузду ичинен сыртынан билип туруп, ошо башкалардын баарын билип туруп анан келгенсиңер да. Жөнүнөн эле келген жоксуңар мияка. Понимаете? Ошондон кийин вы просто сидите, сравниваете, дагы эмне дейт, мул керек эмес, деп анализ постоянно. Вы не виноваты в этом, программаңар ошондой иштейт да. Ошон үчүн тупо слушайте. Максатка жетиш үчүн угуш керек. Код душыда окугандар прям ушу силерге дагы аябай эме болот. 3-төрдө баягы эме бар да. Я все знаю деген. Мен билем. Мен муну ютубтан уккам. Мен муну тиги специалисттен уккам, көргөм. Мул билем деген. Ошон үчүн 3-төр коронаңарды эле чечип силерге прям главный да. Умейте, вы слушаете, но вы не слышите. Поэтому умейте слушать и слышать. 4-төр барбы? 4-түндө, 31-инде, 13-үндө, 40-ында да коеюн. Бар, мен бар нечеке. 4-түндөгүлөргө революция создавать этпей, силер өлө максатты коесуңар. Силер прям максатын только силер кое аласыңар. Анан баягы максат койгондон кийин силер действительно тоже эмне десем болот? 4-төрдүккө да максат койгондон кийин бир нерсени сразу бат унутуп каласыңар да, бир нерсеничи. Ошон үчүн тоже көбүрөөк конспект жазгыла. Кээде деген мындай иллюзорный эмеге кетип каласыңар да, анан додумывать этип, креативничать этип баягы жазып атканда, ошону мындай кылыбайбы, анан тигиндей кылып өздөштүрүп эле ушундай креатив создавать этесиңер да. Поэтому максат койдуңарбы ушул курска кел. Силер каякта окуйсуңар, Гүлзина? Мен сатуу менеджерде окуймун, кураторга болоюм деп атам. Гүлзина, у вас прям сиз вот как раз сатуу менеджер боло аласыз. Сиз сүйлөгөндө адамдардын кулагы мындай трубочка болуп калат, ушундай прям жакшы окуп алыңыз, сиздин кесибиңиз болот. Сиз сүйлөгөн. Эчеке мен психологияга кызыгып атам, анан куратор болом деп атам да. Өзү негизи психологияда сырттан окуйм КНУда.
Ана миссияңызда караш керек да, негизи четверкалар бул силер деген наставниксиңер. Силер прям наставниксиңер, поэтому эмнеден максатыңа жетпей калышы мүмкүн. Көбүнчө төрттөр жетпей калат, өзүн өзү деген күйгүзүп салат. Баягы эме төрттөрдүк эме болот да. Бүт жерден чындык издей бересиң. Понимаешь? Чындык издей бересиң да, ошол возможно ушул жерде да окуп атканда же тиги куратор болом деп атканда бир жер чын болбой калса эле, справедливо болбой калса, сен ошол жерден эле туруп басып кетишиң да мүмкүн да. Мага эчтекенин кереги жок деп. Понимаешь? Ошон үчүн айтып атпаймынбы, кыздар? Эң башында айттым го, кем вы хотите стать? Ошол максатты коюш керек. Эми карасаңар, биринчи да у нас көбүздүкү эго выше цели. Вот прямо сейчас поймите, да, эго выше цели. Цель поставили, муактамда көрүнүп атат, цель поставили, да, эго, нафс да. Ошо нафсыбызды тыя албай, биз деген максатка жетпей калабыз. А должно быть, да, цель выше эго. Цель бар да, муакта, цель бар. Канчалык эгобуз страдать этсе дагы, мен максатка жетем деш керек да. Көбүнчөнүкү эго выше цели болуп калат. И эгобуз үчүн биз жашабайбыз. Анткени биз күйөөгө тийип атканда эч ким, так, ойлоп көрсөм, так, азыр ойлоп көрөйүнчү. 3 жылдан кийин ажырашам, так, 5 бала тууйм, анан ажырашып кетем. Никто так не думает же күйөөгө тийип атканда. Мен күйөөгө тием, вот той өткөзөм, анан так, 3 баланы төрөсөмбү же 2 балада эле ажырашып кетсемби депчи. Цель коюлат, мен турмушка чыгам, ушу баланы сүйүп, кээ ажыраш эме ала качып кетет, но не важно да. Отургандан кийин баары бир жакшы жашайм дейт да. Анан мына эмеси нафстар башталат мояктачы. Кайненем тигинтип сүйлөп койду, анан тигинтип койду, мынтип койду деп, всё максатына жетпей калат. Анан экинчи күйөөгө тиет, экинчи күйөөсү менен точно так же, үчүнчү күйөөсү менен точно так же. Всё, маган эч ким кереги жок, мен балдарды тарбиялайм дейт да. Кайра баягы нафсын деген тыя албай эле балдарды тарбиялайт. 18-ге чыкканда балдар өзүнө душман болуп чыгат, понимаете? И ни жена не состоялась, и ни мама не состоялась, блин, и в конце одна осталась, понимаете? Поэтому код душыга келип окусаңар, ошол жерден ухмуш нерселерди билесиңер. Бүт проблема өзүңөрдө, понимаете? Бүт проблема бар өзүңөрдө. Качан силер гана өзүңөрдү билсеңер, бүт билимдерди силер могакан акча төлөп келип атасыңар, билимдин баарын аласыңар. Менеджерден аласыңарбы, роптон аласыңарбы да. Но это все вы не должны забывать, что это все к вашей цели. Кто-то пришел сюда, да, я хочу купить машину. Цель, я хочу купить машину. Вот, бир жылдан кийин машина алгым келет. Вот это тоже цель. Вот это тоже цель. Теперь что мне нужно сделать, да? Разделить. Сколько сперва нужно пойти посмотреть, какую вы машину хотите купить. Машин много, блин. Какую вы машину хотите? Красную, салон вот такой, какого-то года, прям көргүлө, да, күйөөңөрдөн сурагылат. Ага, $8,000 экен. Эмгисе мындай адекватный дагы машина болуш керек, кыздар, адекватный. Тиги мен подружкам деген джип минип жүрөт. Ошол джипка 25 литр майды куя аламбы деген да суроо болуш керек да. Же малолитражка эле еще гибрид алсам вообще сонунго, аган кичине адекватный, приземистый, настоящий цель болуш. Өзүңөрдүн тиги тууганыңардын, бөлөңөрдүн, подружкаңар, тиги звезда, Анжеликалардын машинеси эмес. Өзүңөрдүн каалаган. Даже сейчас деген можно ИИС нормально водить, блин, чтобы жопу только перевозить дегендечи. Либо же красануться, понимаете? Вот, машина алам, так, машина стоит $8,000, да? Что я должна? $8,000 вы делите на 12 месяцев. Так, ушуга жараша мен эмне кыла алам? Вот эти ваши действия. Понимаете? Вот это есть действие. Но машину вы должны знать. И прям каждый день визуализировать, писать даже.
ушундай там в январе, в октябре 2026 года мен мондай машинеде минип жүрөм, ушундай айдап жүрөм. $18.000 машине. Мына мен силерге бир кызык нерсени айтып көрөйүнчү. Мен 13 жыл Москвада жашап жүргөм. Блин. Өлө эмоция менен сөйлөгөндө ушундай прям энергиям чачырап кетет, ысып. Түшүнүктүү эле болуп атабы, девочкалар? Суу ичип алайынчы. Ооба, Назгүл айым, сонун болуп атат. Анан ушул жерге кошумча алып кетейинчи. Мен жакында эле карта желаний түзүп аткам да өзүмө. Для себя эмне каалаймын депчи, анан мои цели, мои желания дегенде. Анан сиз айтып аткандай кылып, мондой үй каалайм, анан спальня мондой болсун, анан кухня мондой болсун деп интерьерлерди сактап жүрөм да. Ремонт болмойчу анан. Сиз айткандай машина, анан ушул мамлекетке барым келет, бул мамлекеттин бул шаарына барам деп, короче, монтип түзүп анан ушул машинага келдим да. Машинага келип, кандай машина алгым келет, өзү 7-8 жылдан бери машина айдайм, анан бирок ушул убакытка чейин эми өзүмдүн машинам жок, жолдошумдун машинасын айдап анан бирок ушул убакытка чейин кандай машина айдагым келет билбейт экенмин да. Анан кандай машина айдагым келет деп өзүм 5 саатта отурдум телефондо, интернеттен чукуладым, сүрөттөрүн карадым, цветтерин карадым, но чындыгында результат болгон жок да. Өзүм машина айдагым келет, я хочу себе машину дейт экен, бирок кандай машинаны каалаганымды өзүм билбейм. Даже какой марки я не знаю, оказывается. Lexus жакшыбы, Toyota жакшыбы, интернеттен, Google'дан баары жок машиналарды көрүп чыктым. Но поняла то, что мага джип мондай бийик машина жакпайт, мындай ылдый машина жагат экен. Ошону түшүндүм. Все, больше ничего. Анан Кудай, мен өзүм машинаны каалайт экенмин, бирок кандай машина алгым келет, даже ошону билбейт экенмин, уят деп. Так страдала, если честно. Жаман ичимде башкача ощущение болдум да, эмнеге билбейм. До того настолько бесцельная, что ли, я деп мындай. Өзү башка максаттарым. Я с вами, Ильнур, я с вами прям согласна, потому что я тоже хочу машину, но я сама не знаю, какую машину я хочу. Потом я поняла, что вон там внутри, да, я себе всегда говорю, в Бишкеке с парковками очень тяжело. Потом каждый день аварии. Потом, такси вызвать легче. Понимаете, да? И вот это, оказывается, я тоже машину, сегодня я Lexus хочу, завтра это хочу. И я такая думаю, да нормально, просто, да нормально им, да? Пока я в Бишкеке, оказывается, но я я поняла теперь, для чего вы хотите машину, да? Я теперь поняла, что я хочу высокую машину, жалпагыме, знаешь, для чего? Вот ошону, да? Мен ушул жайында Каркырага барып келдим. Өткөндө майда Ошко барып келдик. Анан я хочу машину, потому что Кыргызстандын жерлери өтө сонун экен, именно природага чыгыш үчүн. Вот, понимаешь, да? Вот это вот цель для чего? Анан деген кыздар еще мен силерге айтып коеюн, да? Прям ушуну жакшы түшүнүп алсаңар, мына силер жашсыңар, чоң айымдардын уже үйлөрү бар да. Үй алам, машина алам деген максат деген болбош керек андай максат. Машине для чего? Да? Чтобы ездить на природу, чтобы Кыргызстандын ар бир бурчуна барып, жакындагы соседний Өзбекстан, Казакстан кандай. Теперь үйдү салганда эмне үчүн да? Балдарым менен, неберелерим менен да, куда сүйөктөр менен тозушуп эмнеге деш керек? Үй эмнеге? Анткени көп случайлар бар, девочки. Үй салгандан үй салсам эле болду дегендерди угасыңарбы силер? Ооба. Машина алсам эле болду, ошондой адамдар эмне болушту, билесиңерби? Менин случаимда, то есть мен билген эле 4-5 адам үй салды дагы тоюн бере элек өтүп кетишти. Ошол эле үйүнөн чалынып, тайгаланып, бирдеме болуп, мыкка өтүп, машина алгандан кийин авария болуп, понимаете, потому что ошон машинени алсам болду, мен жашоом ошого бүтөт. Түшүнүп атасыңарбы эмне жөнүндө айтып атканымды?
Түшүнүп атам. Сүйлөп атканда да сөздүн каждый шагына маани берип сүйлөш керек да. Сөздүн Машине, вот смотрите, Эльнура, да, машину хочет, да, у нее в голове уже есть машина, мужа машина уже есть. Мужа машина уже есть, да. Теперь, да, у нее же внутри подсознания есть машина. Теперь она говорит, машину, а для чего ей машина? И так она на машине ездит, на работу ездит, туда. Теперь нужно понять, да, для чего я хочу машину, понимаете, да? Чтобы, да, өзім балдарымды, чтобы күйеумен улам ала бербей, өзім машина балдарымды салып алып, мама папамды салып, же қайненем мен қайнатам салып алып, ушундай. Силер каякта турасыңар, Эльнурочка? Мен өзү Оштон болом. Анан азыркы учурда бирок Россиядамын. Хорошо, да. Россиянын сонун жерлери бар да. Ушундай кыдырсак, потому что Россияда 13 жыл жашап мен деле көргөн жокмун. Красный площадьтин бир 5 жолу көрүп келдим окшойт. Понимаете, да? Үй салганда, ошол үйдө, балдарым чоң, балдарым менен дайыма ушундай ар бир жаңы жылды ушундай деген балдарым менен ошто тоссок, Кудай сүйөк менен да. Понимаете, да? Ошо максаттар эмеси баягы аягы жок максат болуш керек да, чеги жок максат болуш керек. Түшүнүп атасыңарбы? Бир эле үй алсам эле болду эмес. Жана билим алып, финансовый независимость болсун. Дорогая моя, финансовый независимость болуп алып туруп, сен болосуң финансовый независимость. Когда ты вот так вот ляжешь, да, больная, да, тебе и деньги не нужны будут, понимаешь? Финансово ты независимо будешь. Тебе деньги не нужны будут, тебе будут приносить в рот, закладывать еду, понимаешь, да, и все, ты будешь финансово независима. А для чего ты хочешь быть финансово независима, да? Чтобы, да, чтобы одеваться во все, что я хочу, во-первых, чтобы спортко барганга да, чтобы ты спорт эмне каалап атасың да, спортко, танцыга барганга да, анан тияк бияка да, андан кийин да мен благотворительность кылгым келет. Мен момундай бир үй бүлөгө ушундай благотворительность кылгым келет. Мен дайыма ошо финанс, Кудайым ушундай берсең, ушундай бир үй бүлөлөргө жардам бергим келет депчи, понимаете? Вот это вот финансовая независимость. Бир кыз деген өзүнө айтыптыр, дневника жазчу экен. Я хочу оказаться в одно и то же время в 4 частях света деп. Хоронят девушку, родители, и приходят домой. В ее комнате, в шкафу находят дневник. Я хочу оказаться в одно и то же время в 4 частях света. Как поняли, да, 4 части света? Да. Да? Оказалось, да, что девушка разбилась на машине, и ее органы, еще которые еще живы были, да, и трансплантация в 4 части света отправили. Понимаете? Так бывает. Можно вопрос? Вот максат коюп атканда, мен мисалы мен машина алам дегенден кийин вопрос коет экенбиз да түбүнө. Эмне үчүн мен машинаны алам? Ал эмнеге керек? Ооба. Ал эмне үчүн машина, биринчи вопрос. Ооба. Для чего машина? Канча ми, то есть кандай машина, да, сен деген машина деген кандай машина? Мисалы сен кичинекей машина алсаң, аган 4 эле адам батат. Сен аяка деген мындай эле шаардын ичинде эле кичине сыртка. Чоң машина эмнеге? Мен тоолорго барып, мындай багажник кыялдангыла да. Силерге деген тең туштарыңар менен барганда мындай джип айдап келип, үстүнө мындай багаж салып алганда, самоорун салып алат, мискейин салып, каскан салып, силер кыялданасыңар го. Блин, менде ушундай. А что так можно было, что ли? Палатканы салып алат, раздвижной стульчиктерин азыр да. Аны силер деген жанакы 4-местный машинаңарга батпай калат аяка. Понимаете, да? То есть деген ушундай кыялданыш керек да, понимаете? Для чего эта машина? Уже реально, да? Ошондой машина. Для чего эта машина? Какая машина? Какого года машина? И что вы на ней будете делать?
То есть силерден рахат алышыңар. Машина алганда, смотрите, кыздар, да, кандай вот. Я хочу машину, дейт мисал, да, мына Эльнура. Почему она? Потому что у нее в сознании уже машина есть. Теперь машина алганда, ал машине менен несилерден кандай. Хочу машину дегенде, ну да, дорогая, вот Фарида Айымга, например, да, муж купил машину, да, или она откуда? Куплю машину, говорит, просто у меня есть машина. Деп мақсат болуш керек да. Ал уже неважно, может, күйөөңөр алып берет, может, блин, лотерею выигрываете, кто знает, да. Она, например, Фарида Айымга да купил муж машину, да. Вот, купил машину, да, и все, она көп болсо ошол машинени где-то бир 2 жума эле ошогон жыргайсың. Отурупчу. Ооба. Все. Пошло. А когда ты ставишь, да, мақсат, мен ошо машина менен жайында да тияка барам. Ана мол прям март айында деген мен тиги Ошту бир жерине барып келем. Көлдү көрдүңөр беле? Каракол жакты көрдүңөр беле? Мен Көлдү каракол, көрбөмсүм, прям каракол. Көргөмүз. мен караколдукмун да. Ар жакты кар, мен июнь айында деген барып каркыраны барып көрүп келбесем, анан эмеде барып тиякты көрүп келбесем, понимаете, вот көп болсо бир 3 эле күн кетет. Зато силер машинеңер ошого жарайт, понимаете? Вот это. И уже ошол машинени прям силер жакшы көрүп баштайсыңар. Эжеке дагы бир вопроста, мисалы, максат коюп атканда жылдап 2 жыл, 3 жылга бөлөбүз го. Мен ошого канча түшүнө албай атам да. 3 ай, анан 6 ай, 1 Чоң жыл, 3 максаттарга жыл. 1 жылдан 5 жылга чейин дейт, а? Ошондой, э? Чоң максаттар ошондой коюлат. Максаттар, знаете, силер деген, Алла Таалам айтат го, сурай бер дейт да. Сурай берле. Видите, у вас деген страх, эмнеге силер кое албай атасыңар, потому что силер действительно билбейсиңер, билбеген нерсеге ишене албайсыңар. Бирок башка бирөөрдөн көрүп атасыңар, ошого деген кызык бар. Кызыгуу бар да. Сен жаза бер. То есть сен де барыңарга айтам, жаза бер. Болобу, болбой жаза бер, сен ишениң болуш керек. 5 жылдан кийин айланайын, 5 жылдан кийин что-то не хочешь на берегу Иссык-Куля коттедж, что ли, свой иметь? Ты не хочешь, что ли? Ты что, не хочешь, что ли, чтобы через 5 лет, да что, через 3 года, чтобы у тебя, блин, здесь в Бишкеке одна квартира была, которую ты сдаешь, что ли? Да, сен оюңа азыр келбейт атат. Как это депчи? Потому что сен оюңа келгенде у тебя страх, мен кантип ала алам аны? Понимаете? Жаза бергиле да, жаза бергиле. Я вам сейчас жана айтайын деп атпаймынбы? Айтайын деп 13 жыл мен Москвада жашап, пандемияга чейин мен ушу басып баштагам, сүт саяга пандемияда басып баштап, анан мен үймөн басчу жерем көп эле да, бирок деген бир пруд бар болчу, Гальяновский пруд деген. Там так красиво было. Анан мынтип аякка чейин 2 километра было, но я ходила, анан басып четинде этажкалар бар да, анан ушунчалык айтчумун, блин, какие счастливые люди, депчи. Вот они вышли на пруд, смотрят, потом вышли, ходят, депчи. Блин, какие они счастливые. Күйөөмө айттым, давай, говорит, поменяем это, давай переедем, куда, я говорю, бир парк жакка дедим да. Анан Москва-Реканын жанынан квартира таптык. Анан Москва-Рекага прям чыгып атат да, анан ошол жерден алалык, давай алалык деп. Анан кайра акыл эстин бар, плюс-минусту всегда эметсеңер, мындай баракты бөлүп алып, сомнение болсоңорчу баракты бөлүп алып жазгыла да, плюс-минус, то есть плюсовые стороны, минусовые стороны. Анан деген минусовые стороналарды карап чыгып, мен кантип плюска айлантсам болот? Депчи. Анан ошондо деген карап туруп, анан баламдын школу эски жакта. Уже невыгодно кичине. Анан у нас у мужа там гараж был, там 2 собаки у нас. Аларды тиякта уже все-таки тигил элитный район. Как нас там поймут? Деп атып туруп, анан минусы, плюсы, минустар көбүрөөк болуп, то есть плюстар тигил үйдө калган көп болуп калды. Анан калдым, бирок күндө барып туруп, анан бир жолу Астанага келдим. Астанага келсем, мен 2 двоюродный братишкаларым үй алышыптыр ипотекага.
ботанический садта. Блин, завидовать етіп өліп қала жаздадым да. Әрбір адамда зависть бар. Тимеле өліп қала жаздадым да. Тимеле, почему мне? Она такая, думаю, елки, а мен квартирам мияқта уланда, да, я купила и сдала, да, аяқта вообще такой мертвый, такой уланский, да, вайп. Она, короче, я уже там страдала от ее кальянской. И что вы думаете, я вот 3 года назад приехала, биржил уланда, жашадым, анан квартираны саттым, благополучно ақшасын жеп қойдым. Жырғадым да Қырғызстанға келіп алып. Анан, и что вы думаете? В том году я квартиру покупаю. Я просто эко издедім квартира. Эко издеп, жана айтпаймын мен де Астанадан өліп қала жаздағам деп, бот саттың жанынан. Но у меня как-то, я просто так хотела, чтобы рядом парк был. Я просто, мен прям думала, шықсам эле басар. Квартиру купила в том году. Мен просто қанша квартира іздедік, ушул квартираға келіп, маған жағып қалды да. Мен Бишкекти жақсы білбеймін да, ушул просто жағып қалды. Анан кейін квартираны көріп, өрліктеп келіп атышат. Блин, у тебя же рядом же парк есть. Что за парк? Ататюрк парк. Я говорю, что за Ататюрк парк? Потом, сколько идти? Да вот. Я говорю, сколько идти? 2 гистен Харота. 15 минут. А у тебя еще Южный парк есть. А туда сколько минут идти? 3 минуты. Короче, оказывается, у меня здесь 5 парков рядом. Девочки. Водоканал, Суагат, Малдыбаева, даже канал большой. Прям мен үйім түнді. Напротив, Алато гостиница. Жақында жаңы парк açıldı ғой жайында. Ар жақта, короче, рядом, понимаете, я так хотела, но я не знала. Я просто дом выбрала, квартиру. Я же Бишкек не знала же. Ататюрк там, потом еще какой-нибудь Интымак, потом... Короче, девочки, я реально верю, что мечты сбываются. Правильные мечты. Я как ставила? Работает, я квартиру, чтобы ходить, чтобы были рядом парки. Я хочу ходить, я хочу гулять, я хочу наслаждаться. Ты понимаете? Мен да ишенем, аябай чындап жүрөгүң каалаган нерсе сөзсүз Мне болот. прям реально. Менде да болгон. Так что, кыздар, эң биринчи, для чего вы хотите деньги? Для чего вы хотите деньги зарабатывать? И только жазбагыла зарабатывать, өмүр бою зарабатывать этесиңер. Хочу деньги. Любой жакта. Мен дагы эмнени айткым келип атат. Жолдошум көбүрөөк акча табышын каалап атам да. Себеби деген мен өзүм иштеп жүрүп, бир жолу окуя болду. Бирөөгө акча таап берди. Эртеси күнү мен сурасам, мага акча таап бербеди да. Себеби деген сенде акча бар го дейт. Вот ошодон кийин анан көп эле жоопкерчиликти мен өзүм алып алгам да. Ошодон кийин ойлоп калдым, дедим, значит, мындай бир нерсе болсо мага таап бергидей эмес да. Себеби күйөөм сенде акча бар го деп ишенип алгандагы башка бирөөнүн акчасы жок болсо аларга таап берет, а мага таап бербеди. Ойлоп калдым, значит, жоопкерчиликти өзүм алып алыпмын депчи. Көп нерсени өзүм чечип калыпмын деп. Себеби деген азыр бардыгы бар, Кудайга шүгүр. Просто азыр мен күйөөмдө көбүрөөк акча табышын каалайм. Азыр өзү жумушу болуп атат. Өзүм ошо кандай кылышым керек? Максат жазып атканда дагы эме деп жазылат. Мен күйөөм бай болушун каалайм деген эмес. Мен акча табышкер эрдин жубаймын. Понимаете? То есть силер жубайсыңар да. Болбай калдыңыз. Силер жубайсыңар да, правильно? Вы же жена. Я жена успешного мужчины, который зарабатывает, да, 300 тысяч, 500 тысяч, да. И я так счастлива, что он мне всегда обеспечивает, что он мне дает.
прям ошентип да. Анан эми сиз 5 экенсиз да, вы же с ним же боретесь постоянно, понимаете? От вас холод же идет. Күйөөңүз числосу кайсы? 1. 1. Ага Лидер болуш керек эле го. сиз признание бербей атасыз да, агачы. Признание бериш керек да. А сиз болсо сиз как холодный террорист, понимаете? Силерде же кучактаганды билбейсиңер. Понимаете? Мен да жолдошум бир айтып кетейинби бул эжеге? Бирге аз котуруңуз. Бирге деген только признание, жаным сен гүлүмсүң, нурумсуң, сен деген вообще сен жок болсоң, я бы, блин, пропала бы дегенде, он такой точно. А сизден чыга албайт да мындай. Сиз только борьба. Эмнеге түшүнбөйм. Кандай ушундай, мен түшүнбөйм. Постоянно силер логически издейсиңер да, А бир вообще логикасы жок да, бир деген. Кааласа берет, каалабаса бербейт, кааласа эметсат, кааласа, понимаете? Вот, сиз когда начнете ему признать, бир эң алдап коюш, бул бирлерди алдап коюш. 5 секунд. Бирок батыраак алданат, ооба. Вот, а сиз алдаганды Алданат. билбейсиз деген холодное, понимаете? Поэтому бирди моңунда айлантырса болот да. Сен укмушсуң деп койсоң. Назгүл айым, сизби цифраларды 5-6га келдик, э? Так, Жөн Айжанат, айтып атам, Айжанат, это, звук включите. Мен жолдош да бир да бул эженикиндейчи, ошону айтам да, сиз жолдошуңуз только макташыңыз керек, аларга мактоо гана да ушунчалык эметишет. Мен күйөөм аябай жакшы акча табат, мисалы мен полный камсыздайт, мен мисалы кечинде айтып атпаймын, сиз суроо бергенде ал да мага берген да, сен акча тапканда эмне кыласың депчи. А мен айтып атпаймынбы, сага жардам берем десең, ал айтты да, антип айтпа депчи. Мага сенин жардамың кереги жок. Мен сен мындай өзүңдү өйдө көтөрүшүңдү, мисалы, мага вообще сенин акчаңдын, эмеңдин кереги жок, сен өзүң тап депчи. Мындай мага чындап мындай аял, мындай сүйүк эме нежный, мындай чыныгы жубай аял болсоң болду депчи. Өзүңдү тап, оку, өс, болду. Мага акчаңдын, мындай сенин эмеңдин мага кереги жок. Мага экинчи эч качан мындай милдетти сен өзүң алба депчи. Ошентип эметет. Ал себеп психологияны аябай жакшы көрөт, көп китеп окуйт да. А мага психологияны ошол үйрөттү чындыгында. Мага ошол жакындаттырды да, айтып, аябай жакшы эметет да ошол тараптан. Деми, молодец. Бирлерге өчөшүп алсаң, Жаман. эме оштуктар айткандай, покта жок деп. Точно. Точно ошондой. Черный списокко кирип каласың. Все, чыкпайсың. А бирлер деген эң жакындарын киргизет черный списокко. Мен кайненем да бир, жолдошум да бир, мен уже аларды билип калдым да, алар ошондой аябай. Так, Эгер давайте, жеңилсең, девочки, 5ке өтөлүк, 5тер барбы? 14, 14. Мен. 5, 23, 14, 41 деп койбоймунбу? Да, ким бар? 5тиктер. Мен бармын. 5тер, силер 14. сатуу менеджер болсоңор, силер вот Дана саткандар силерсиңер да, саткындар дегенчи. Сатасыңар, бирок силер деген эме мындай телефон аркылуу анан живой сатасыңар да. Вот живой силер любой нерсени сата аласыңар, прям коркпой эле окугула, если силер сатуу менеджерде анан роб болуп атсаңар, силер действительно баягы анан полезный нерсени, адамдарга польза алып келтирүүчү продуктты сата аласыңар да. Эми 5тер жөнүндө бүт жакшы нерсени айтсам болот, уже неме силер баягы окуп аткандан кийин. Только у вас это ваше. Вот эта вот продажа, это именно ваша. Анан силер деген баягы эме эгоңар эмнеге иштей албайсыңар? Только каршылык көрсөтө берсеңер эле, то есть баягы күрөшө берсеңер.
Бирок силер көп күрөшпөйсүңөр, силер только выгода үчүн жүрөсүңөр, поэтому коркпой эле окуй бергиле, вы молодцы. Бештер негизи бүт адамдар, то есть бүт цифраларга эметкенде могу бештердин эле жана тонкий интеллект деп коет да, мындай бат ачууланып да кетпейт, бат эмеге да кетпейт да, мындай ичинен анализ жүрүп турат да постоянно, поэтому Айпери айым да ким эле вы молодцы, силердики прям мощная. Силер ар бир силер бирок хамелеонсуңар да, хамелеондордой болуп ар бир адамдын тилин таап аласыңар. Вот код душыга ким келсе окуган ошо бештер бул самый хамелеон деп коет да, биринчи каршылык көрсөтөт, андан кийин сенин сөзүң менен эле сүйлөшүп кете берет да, билбей каласың даже. Самые хитрые люди в пятерке. Эми алтыларга өтсөк 15, 24, анан 6-сы. Вот ушулар, силер деген окушуңар керек. Комфортко кетип калбай, жалкоочулукка кетип калбай, если силер код душыга окуп атсаңар, накта психолог бул силерсиңер да. Робко иштеп атсаңар, робко окуп атсаңар дагы силер билесиңер, адамга эмне керек, адамды бал сөзгө салып, не просто бал сөз, ал 4 салат да бал сөзгө, а силер болсо действительно адамды ички дүйнөсүн көрөсүңөр, чувствовать этип туруп, ошону туура роб болсоңор туура комфортно сатасыңар. И код душыда если окуп атсаңар, то бул силердики деп койсом болот да. Ошон үчүн код душыда окуган алтылар тереңирээк билим алгыла. Силер даже көрөсүңөр, айтып аткан кезде дагы или жана конспект окуп аткан кезде дагы силер уже прям аягын бизде мындай сыртынан эле тамга менен окусак, силер деген то есть строчка менен окусак, силер ошол 2 строчканын ортосун окуганды билесиңер да. Ушунчалык даанышмандык бар. Ушунчалык силер сүйлөгөндө силердин уккуң эле келип турат да, баягы аябай кагазга. Биз болсо особенно бирлер мында оозуна эмне келди, тарс 3-төр да ушундай да. Алтылар силер деген ушундай прям сонун кагазга ороп туруп бересиңер, адамдын жүрөгүн оорутпай, адамдын роб болсоңор да адамдын көңүлүн оорутпай сата аласыңар да, короче. Үйрөнгөн тажрыйба да. Ар бир адам баягы продавец болуп төрөлгөн жок, ошон үчүн тажрыйбаны алып алсаңар, алтылар сонун сатат. Эми 7-лер, 16-лар, 7-лер, 25-тер барбы бул жерде? Гениальный адамдар. Мен 6-мын. 7. 16, 7, 25. Рас болуптур, жок болсо, а то хаос создавать этмек буларчы. Жок по. 8-дер, 26, 17, 8. Мен 8, 26. Ашу сиз унчукпай отурганыңыздан эле байкадым да 8 экениңизди. Результат главный, анткени баягы көп нерсени бирлер сүйлөп атып, бирлер деген любой жерге өзүнүн 5 копейкин вставлять этип, 7-лер да ушундай, а 8-дер болсо угат да, чтобы никакая информация мимо не прошла. Все такая прям, она тоже мудрость. Ну, вы, дорогая моя, вы будете топить до результата теперь. Даже силер какта окуйсуңар же иштейсиңерби бул жерде? Мен өзүм Европада турам. Кундуз Таштановага код душыга келгем. Код душыга, да. Код душыга вот окуп алсаңар, это очень сизге жакшы да. Жакшы дегенде кандай десем эми даанышмандык, 8-дер жөнүндө айтыш да мындай страшно, потому что слишком эле мудрыйсыңар да, слишком эле спокойныйсыңар. Бирди ким талкалайт? Бирди 7 талкалайт. 7-ни 9 талкалайт, а 9-ду 8 талкалайт. Так что 8 баарын талкалайт да. 8-дин энергиясы ушундай күчтүү да. 8-дер менен урушуп аткан кезде дагы 8 урушпайт, вообще урушпайт.
акырын эле бурулуп алып басып кетет, бери жакта чыркыраган бойдон калып каласың да. Есть такое. Да, поэтому код души прям каждый для себя это классно. Так что, Фаридаим, прям учите и можете вы другим передавать. Негизи аялдарга билим алган өтө пайдалуу, то есть керектүү. Тогуздар барбы? Эмоциональный адамдар. 18, 27. Саламатсыздарбы? Бар 9-дар, 27. Каякта окуйсуң? Мен Кундуз Таштанова, ошо код души. Код души. Вот как раз тогуздар. Мен сатуу менеджерликтемин. Назгүлайым. Тогузсуңбу? 18-де төрөлгөнмүн. Тогуздар код души, мен сатуу менеджер, да. Страх жок да. Вообще вот, если сатуу менеджер болсо, страх жок. Можешь не говорить, что у тебя какой-то страх. Страха нету. Только вперед. Побеждать только. У тебя самое сильное качество только побеждать. Понимаешь? Вот. И еще ты командный игрок. Что хорошо, ты команд. Но жоопкерчиликти кичине сен кийин деген роп болосуң да өзүнчө. Ооба, мен өзү негизи ошол роп болоюн деген максатым бар да. Я хочу стать ропом. Ты очень хороший командообразователь. Прям ты в команде хорошо работаешь. Командный игроксың, ты умеешь организовывать команду, очень много идей, идейный вдохновитель деп коет да. Ну, с тобой комфортно. Только эмоция калтырба. Анткени Кундуз деген 1-9, сен окуп атасыңбы, Кундузда энергиясы мощный да, анан баягы несправедливо болуп эле анан психтен кетип калбасаң эле. Так до конца прям тебе это реально очень. Но это будет твоим. Акча табасың жакшы, потому что через схему. Здесь есть деньги. Ты же очень любишь деньги, так что здесь есть деньги. А минусы? Тогуздардын да минусы. Эмоциональность. Минусы же я сказала, что очень эмоциональная, очень эмоциональная. Эмоцияңды тыйыш үчүн на спорт нужен. Спорт. Да. Спорт не такой, ни йога, ни шахматы. Агрессивный спорт нужен. Мен прям өтө жиним келет го бир нерсеге. Бирөөгө жиним келгенде прям уборка кылып, монтип жулкулдатып жуусам да жиним келгенде. Потому что не могу Да, я вот 1-9 же, я 1-9, миссия 9. Эмоции, элесе бирдин энергиясы еще 9. Я хожу на бокс. Я там вывожу энергию, понимаете? Вот. Анан Гүлайым еще дагы бир мындай суроо бергиле Азыр Эльвира Айымга 9. Сиз код душында окуп атасыз, Эльвира Айым? Ооба, код душуда 27 меники, ооба. Код душында. Сиз эмне үчүн окуп атасыз? Сиздин максатыңыз эмне? Мен негизи өзүмдү тереңирээк түшүнүп алсамбы, өзүм билип алсамбы деп окуп аткам. Биринчи өзүмөн баштасамбы депчи, потому что азыр көп ошо окууну уже 1 ай болуп калды, окуп келатабыз. Жогоруда кыздар айткандай, действительно мен максат койгонду да билбейт экенмин, туура койгонду да билбейт экенмин. Знаете, вроде работа. Сиз эмнеге максат койгонду билбей атасыз. Мына 1 ай болду окуп аткан. Түшүндүңүзбү эмне кое албайсыз? Эмнеге? Сиз сунуш берсеңиздер ошо. Жок, мен сизден сурап атам ошо. Эмнеге кое албайт экениңизди билдиңизби, тогуздар? Жаңы эметип атам да, изучать этип атам. Сиз деген максат тогуздар эмнеге кое албайт? Анткени карасаңар тепкиче 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ошо 1 деген 9 этаж үй, Биринчи этаждагылар деген терезесинен караганда эмнени көрөт? Астындагы эле палисадникти көрүп калат, Экинчи этаж кичине арыраак көрөт. Үчүнчү этаж кичине арыраак, 9-чу этаж деген тоонун баарын көрөт, правильно же? Демек деген 9-да
баарыңар уксаңар деле болот да. Ошондо биринчи этаж мисал деген андай жөндөмдүүлүк компетенциялар бар дем, он что-то умеет, да, там хозяин, да. Второй этаж, третий этаж, да, четвертый этаж. Ушун баарын 9 билет да. Ошо Всего по баарын чуть-чуть билет деп, да, да? 9. Понимаете? То есть эми кандай болот бул жер деген. Соответственно, бирлер стратег, экилер деген мулар понимающий, үчтөр деген өтө билим алгысы келе берет, төрттөр максат кое берет, бештер деген эми 9ден баарын билет да, 9 баарын билем дейт да. Баягы кинону көрдүңөр белет, песчаные карьеры, я, маслозавод, я, мыломойщик, я, кто на рынок, я, 9 деген бүт жерде да. Аны сурасаң 9да эмне кыласың сен, билбейм дейт да. Мне меньше иштейсиң? Не знаю, но у нее я все умею. Понимаете? Я все умею. Но в итоге она, блин, всего по чуть-чуть. Да, да. Нужно что-то одно выбрать. Вы, миссия 2, вы психолог. Кийин психологияга барсаңыз болот. Что интересно, у меня сейчас работа тоже такая поверхностная, да, тигинден чуть-чуть, здесь чуть-чуть, кадровый вопрос, управленческий вопрос, болотчу. Потому что везде все умеет. Везде все умеет. Хорошо, а карап турсам, одной даже на работе мне одной цели нету, оказывается, направления одного нету. Вот отсюда и страдания. Миссия 9, вам нужно спортом заниматься. Спорт жок, идея келбей калат. Идея жок, диванда көп жатып калып атасыңарбы? Мо бир айдан бери некогда болот, азыр ошо жаңы басып баштап аябай тиги. Вот. Потому что 9дарда идея келбесе жатып калат да, идея. А 9дарда мындай көп идея келет. Поэтому 9га эмоция да, сиздики деген миссияңыз 2 болуп атпайбы да? Мынтип жакшы көрүнүп эле моңунда отуруп калдыңыз да, ичиңизде бирдемиңиз кайнап атат, бирок ушундай жакшы отурасыз да, мынтипчи. А ошон бар чыгарса, тим эле башын жулуп эле ыргыткыңыз келет да. Туура. Вот, а ошону бошотуш керек да, ошону бошотуш үчүн эч кимге көрсөтпөй спортко барыңыз. Тоого барып чыгып кыйкырган это одно, прям тетиги, прям идиш сындырганга чейин да. Ошончо эмоцияны чыгарыш керек, понимаете? А эки деген отношенияны жакшы көргүсү келет да, мынтипчи. Аябай назик, каяктагы назик ичиңерден, блин, тиги огонь, Марс өрттөнүп атат, блин. Каяктагы назиктикти айтып атасыз. Это только жумушумда бир аз ошондой болуш керек да, сдержанный болуп иште. Жок, ал деген действияңар, силер ошону менен жашайсыңар, бирок ичиңиздегини жанагыны бошоткондон кийин анан бааняга тынчтыкка келип туруп, анан жумушуңар жакшы эле начнете. Могу бошотуш керек да, кичине эмоцияны чыгарып. А эмоцияга алдырбаш үчүн реагировать этпеш керек кыздар. Эмоция болбош үчүн реакция бербеш керек. А реакция бербеш үчүн ушундай билимдерди алып туруш керек. Эмнеге дегенде 9дар деген неблагодарный. Келчи сага жардам бербейм, мен мояң деген эмет, моң жардам бербейм дейт. Жардам берип коет, тиге жардам берип, муган жардам берип. 1 жылдан кийин, уже вообще 1 жылдан кийин эме мага деген монтип коесуңбу? Жок, мен бошоп айтам. Нах ты, сука, без это неблагодарная. Туура. Рахмат, сон. Рахмат. Так что саламатсызбы, мен да 9-мун да, миссиям дагы, мен да 9. Жо, мен каждыйыңарды поднес айткан жокмун, мен общий энергияны ошо. Не ждите благодарности, понимаете? Не ждите. А каждый, если хочет отдельно консультацию, пожалуйста, пишите, звоните, прям терең тиммеле акеңерди таанытып. А так код душыдан силер терең алып атасыңар. Туска молодец, я ее очень уважаю, она очень приготовила вам. Ошондо болгон нерсенин баарын ошол жактан аласыңар.
жетиштүү. Ошо Рахмат. рокпогула, коркпо иштегиле. Корку болот, максатыңар жок болсо. Максатыңар болсо, корку деген жок. Сиз мисалы, еще эмнени айтайын дедим. Страх это только субъектив. То есть субъектив деген биздин эле башыбызда. Мисалы деген мисалы дейм да, мокто Элнур Айым коркуп атам десе, Элнур Айымды деген карап туруп, ким айтат бул коркот деп? Эч ким айтпайт. Так что өзүнүн эле башында корку. Ошол эле коркуну деген билиш керек да, эмне коркуп атат? Страх. Перед чем страх? Перед чем страх? Вот эти вот покопаться, а страхтын аркасында дагы бир тема бар да, ал деген чувство стыда, чувство вины и чувство обиды бар. Все, ошону эле издеп чыкса, анан, короче, ушуну менен кыздар бүттүбү? Вау, рахмат сааңызга, сонун болду. Классно. Прям энергияң сонун экен, сонун энергия берет экенсиз. Рахмат силерге дагы. Чоң рахмат. Сагыңыз. Мен 1.9-мун, анан честно мен силердейчи 8дей мисалы, 2дей мындай назик болгум келет. Мен чын айтам, мындай мындай спокойно, мындай кыялданып, созулуп да. Кээде ушундай кылам эртеден. Анан кечинде эле чыгып кетет. Я тоже хочу быть как вы, особенно шестеркалар, ёлки. Тем более мындай агасыңар да мындайчы прям. Даже 9, Эльвира, 9, миссия 2. У вас же уже 2, а меники байкуштук элестет эле 1, еще 9. Каяктагы еще атым 7 болчу. Мен ушу атымды 6га алмаштырып кичине жаным калып атат окшойт. Вообще супер, чоң рахмат, сонун болду аябай. Чоң рахмат. А так вроде бы я красивая такая, да, блин, дура внутри. Нет, сонун сүйлөйт экенсиз. Прям. Все, рахмат барыңыздарга, девочки. Все, обнимаю. Мгм.